Kōrero poitarawhiti I nei kei te toro te ringa o Te Huinga Reo Selby-Rickit ki ngā mahi a te kaiako I te mutunga ona ki te tākoro whai muri I ngā tau te kaumāwaru ia I te taumata kairangi o tēnei hākinakina. Ka tū ia hei kaiako āwhina I te kapa Mainland Tactix hei te tau tākoro etu mai nei, whai muri I tāna mahi hei kaiako matua mā te kapa o Waihōpai I te whakataetai Open Grade o Aotearoa. Nā kai te hono mai e Te Huinga Reo I tēnei wā. Te Huinga e mihi ana nā te aha I huri wawe koe ki te tūranga kaiako. Me pātai pai tērā, ko te tau ku haipapa I roto o I te wai te tākoro, ko te whakarite I ngā māhere, I ngā rautaki hoki kia piti, ko te tikinga kia piti e rautu tīma. Nō reira, ko tēnei te taumata ahua whai muri tērā, ke te tau te tākoro, ke te mamai. Ku koiwi, ku uaua, nō reira I whakaro ai, ko tēnei te wā ka huri ki tērā haipapa, kia noho pua ki tērā tūnga, kia kore ai tākoro, kia pai aki taku tinana. Tō ai maria hoki I te mea rā noa ngā kaiako toa I arahi a koe, pērā ia Robin Broughton, ko mate nei. Ka pehea e rā whea ko e awhi a koe hei kaiako? He tino ka aku ia ki au. Kua tau tōna āhuatanga I roto I au I nānei, ka reo I te wā ka reo I te mōhio mena koe rā. Oku whakaro koe rā, ona whakaro rānei, engari ko ona mahi, ko ona tohu kua tau rawa ki roto I au, no reira I te waka whakaro au nāku I hanga I tētai whakaro nāku hanga I te nekihanga, engari ka maumarau nōna tērā. Nō reira, nā taku wai Māori kia noho ki tōna taha mō ngā tau pia te kau. Ki te taumata ārohe, ki te taumata o te kura tuarua hoki. Nō reira, nā taku wai Māori ko ona āhuatanga, ona kitenga ko tau I roto I au. Nō reira, ko te tūmanako e tai anau kia whakātu, kia whakaako ki te atu kai tākoro kāre I tae rātou te noho ki tōna taha. Nā ko tētahi o nā kai tākoro ka ārahina e koe a te rātou, ko tau taina, ko te pāia. Nō reira, ka pēhea tēnei tūāhua ki a koe, he wero nui rānei, he ngāwari rānei? Ko te tūmanako e hara I te wero. E tei wahanga kā wero, he pērā te aho o te hākinekina. Me wero ngia, ia iau au I aia kia piki taumata tō maua o tōna tākoro ara tāku whakaako. Hoi anō kei te taha ārai au. Tērā pēka ki mai ai, mau inoho ki tō taha, māku inoho ki tāku. Nō reira, mā te wai ki te ingari, ko tāku mea matua ko te aro ki ngā kai ārai, ki te hihia te kaiakoa Marianne au kia urui aku whakaro ki te taha whai puru, tērā pia ka hoatu engari. Ka pai noa, kua tākoro tāwatahi ki te Timor Steel. Nō reira, kua ko maua me pēwhia. Te noho ngaio ki ngā tīma. Nō reira, mā te waka ki te engari ka pai. Okay, atu I te poitarawhiti, ko te mahi hei kura mahita hoki tō whai, nei o tautahi. Nō reira, e ahu pēhea ana a tēnā whāinga au. E rawe, ko te raru I whai au taku tohu mai te wānanga raukawa I te tau 2012, ara e ono tau I muri tērā, ko te sikingaka oti tō rehitatanga I te rematau. Nō reira, kua roa haere ana tēnei, engari whai tūranga au, wai Māori e kōka merita, te tūmaki ki te kura whakapūmau. I homai I tētahi tūranga ki tōna kura, ara kua ko tahi wahanga au e mahi ana, tahi me te haurua, ara kua rawe, he rawe ngā kāko, he rawe ngā tamariki, he rawe tōna whakahaere tere kura, nō reira, nā tōku hariko I reira I hehea kia matu taku rehitatanga ki reira, nō reira, waimari au e tae anau te mahi ngā me rua I te wakotahi, te tūmanako. Ka pai te rongo I tērā, Te Huinga Reo Selby-Rickit, tēnā koe whai wā kia mātou tēnei ahi, kia ora rā. Ngā mihi.